Kan itu cara tatap kantor miski mah. Udah. Kan di mana ini ya? Nah, itu penting lah yang si Bun Lin. Macam enggak lah. Ini aneh, yang sakit sultan nggak bisa sari tempat meski. Ih, nah kotor, serot, lima gatal-gatal awak aja. Kayak bun manjung meski mah. Nah bun salah. Makanya sih. Hai guys. Jadi apa? Jelu. Jelu mah. Ya, oh masih mau goreng oh banget nak. Maju lagi goreng. Kurang mah jelu tuh. Ayo, siap. Kayak banget goreng amat sih mah. Terus sesuai sih tapi di baju nak. Baju goreng amat terang-terang. Asik banget goreng baju goreng. Iya, kan ilmu lah pasti takut monyet. Maksud nanya sih dikenain, kenyain. Tah, sia bang teu nyawa ieu asa. Nah maksudnya dikikirkeun sia senior aing. Ih, sia di saruan nih. Iya mah, senior. Menentukan doang yang baik. Awas saya mobil, bahaya, tabrak. Emang teu nyawa ieu aing sultan nya kitu ge. Ah, Sultan. Sia teu nyawa aing sultan. Sultan mah di dia mah bego. Sultan. Sultan. Oh, aing sultan ieu. Udah kieu sultan. Pancen bos kieu, Sultan. Baju na gedekil. Ya, baju mau kieu. Nah, bos kieu kapal. Nah, pas ke baju nane, ieu di imah imah dijen elap baju pas Ih, kieu. kurang apa? Oh, dijen elap. Dia akan Kira mabur, kira si Maruk. Mabur. Makan sultan lewat bae. Ayo. Sultan. Terus sampai mana sih? Ayo keluar, ayo bisa siapa? Iya bener daerah Mamang Siap. Oh bener tuh, ayah baca anak Tirtal Bak Buana. Ayo guys, Ayo. Mana? Ya itu kami ya. Mana misalnya? Iya kami. Enggak, kebetulannya dia orang meninggalkan. Oh, hanya sekolah meninggalkan Lalilas ya. Ih, lila amat ya si Gina. Gina, geus can sigraan. Oh, di luar ikut kesabaran bisnis. Itu daripada kena sendiri. Sia suka WC mana goblok? Sama pria. Ini oh, saja main asup-asup baik. mari nangis ya sok tara jajelan PA. Bayar ya itu penting aing. Oh, ulang geus saya teu kapucin den. Kira balik. Alhamdulillah ya warung Pak ayeuna rame pengunjung Hollywood can kabrudahan-dahan acan micet ge teu kaur ieu tadi melotot bae nyeuten warung. Yang naon? Soda. Soda. Apa lagi? Manya lapar kan soda. Ge kopi. Mie tah. Tapi mau galing teh. Kopi. Hah? Ada dong, lagi belum. Batu ulang dihampur apa ya? Kopi. Siap pesen kopi. Kamu sekarang pesen Kopi po, nih kami pesanan ko na. Masih mau ngopi minum kopi es. Kopi anjing. Seperti jelas cai masih sirian benar. Geus kira mesen ge lapar aing geus lah. Kita kopi jeung topi sih ya. Kopi mana? Kopi. Karena kopi na. Kopi bae. Ini bae kopi. Di gelas apa di plastik? Di bae teh. Tandean. Kopi naan ya, Mang. Kamar apa? Apa api? Kung na yang ba dinabas ko muna teh. Oh, jadi bingung. Di kebas ko. Terus lang ngomong sa mga sitong bae. Ngopi be. Coba dulu. Anjing itu bukan itu. Ih, kumaha? Terus si kopi kumaha? Gampang nama. Ano mah ngopi be lah jeung lah sebebo itu mah ke gampang nean duit. Sing jelas sih. Sudah ngomong. Saya kumaha mun urang kiasilan.
Ai kias naon? Ih, kamu utang, yes mah. Utang. Temenang nu ti mana gitu? Eta ulang balar raja. Jauh amat, jauh-jauh ti ditu ka dina hutang. Cuma ngomong utang di pamali teh. Itu. Aku utang nak utang. Oh. Jadi henteu ieu Oh, kopina. jadi. Ayo utang beli sedotan ku. Tenang, ayo, Pak, mau tas teh horengan. Benernya. Benar gerak. Disita ku urang kana tasna. Pina topi. Oke, kedang. Ngas lieur geus nyebudang nyebud. Lapar aing beuteung aing. Wah, iya. Ya, Kang, punten Kang. Tur nuhun teh. Kayaknya minanya, urang sedoh lah. Aha, aing ke Edi. Ide. Hah? Ide cai aing kita ge. Oh, eta naon. Mending urang malak. Aing malak keulan. Supaya kabayar kopi jeung kopi. Ngopi lah tuh gini. Menang moal. Menang moal. Singkah emat ngomong teh. Menang moal duitna. Menang. Oh, soal itu aing di dieu. Hah? Aing di dieu. Oh. Nungguan di dieu. Oh. Ajung. Tangnya ngopi. Ulah lila. Oh, seru tuh. Ih, si nu ka ditu. Ohnya. Oh, aing ketulan ya. Oh, ulah lila. Doakeun. Oh, Salaman lah. Ya. ah, karena itu gue doakeun. Sudah nicin ketewak. Duh, breng, dan jelmanya kain hina aing. Tinggal aing sultan beureunnya. Baju aing disangka-sangka baju rombeng kieu. Duh. Tahu tuh jelema bukan apa. Ngurang si Bun salah. Pak, Bun. Papa, di mana bae Papa kerak balik? Pop di mana bae lah. Bun ke mana bae teu ada papa. Pabedangan di papa praktek kantor. Ya tuh kubu Papa terpenting jauh balik ke dia. Geus ganung geus dia tempat tundas. Nah, tas papa lah. Pabedangan dia. Oh, itu ada. Kita kapur ke situ. Biasa Bun. Wah. Gawat Bun ya. Mie-nya cai panas gede ya. Ya bailin. Sarua baik ge panas. Lah, panas ya ge makanya. Ngebulkan ieu ge asa. Terus sarua bae komet mah cai alam. Bisa mantap lah. Kang ya, mina Kang. Tak min geus lodor kieu. Kamu dari ngerokok. Enak. Udah telepon coba Mamang Sia. Gedeng ge. Gedeng mau diangkat mah geus nyampe meureun tadi. Kang kunaon? Punya orang ge. Saya ini. Oh, ampun urang. Ieu mah ponakan aing. Halo, Nah, Neng. Bang. Emang di mana? Ijang geus di dieu, geus di Tirtabak Buana, geus di Cipanas. Ya tunggu segera ka dieu. Di Cipanas ieu. Oh, geus ge cak kadinya. Oh, geus. Tungguan di dieu nya. Jadi genep. Bisa bener teh sih ieu. Bener Mamang Sia. Sampai karo yuku-yuku kos ieu ih. Ke coba orang tanyakeun heula bener ti tadi ge aing geus nelpon pan ka Mamang aing. Lah, itu orang mana sih? Itu iki naon iki di mana gua? Cek, Bang tanya, ieu bener kampung Cipanas? Itu urang ge teh nya, urang ge kata Limbung di dieu. Ih, nanya ku salah. Kayak Icin ke mana? De ka ieu kan Mamang. Jangan Mamang, tadi Cina di dieu. Tapi kan kapanggi-panggi. Oh, orang gila tuh. Kan jadi ilu. Oh, kan orang lieur neangan kampungna. Kan orang teh nya di ka mana ieu nya di tadi. Oh, geus saya. Cek,
Ay cici sebenarnya dek ke mana ti mana? Ih orang tidak tadi di dia. Aju dek ke mana? Tanya orang ge. Orang mau tes di pasar ya. Ih orang tiba-tiba ya di dia. Benernya. Gedeng. Bau nama geus kacium ya bukan dan nama. Asalnya memang aing geus deket. Memang kamu. Oh, sokat apa? Kan memang aing kok. Selalu. Bang Enak Jago sih, lewat. Bang. David. Naon sih? Duit. Pulak-palak bae maneh. Astagfirullah. Gera. Ulah pamali. David. Iya. Iya, apa? Unia. Iya teh kan dia. Naon? Kamarana. Ka mamang. Iya karak story juga yang lainnya. Ih, tek menang ngajab sih ya. Nan, Menang ngajab sih ta. nan sih. Pulak-palak bae menang ngajab. Tet. Kemana? Temarandang amat ya? Iya. Sia salah emang. Bacaan siapa? Marerek hari. Mancing sense. Segera ada. Siang baraha sih. Udah seberapa baik kan? Lereng ke sica baraha. Nah, terima kasih. Jangan. Tek ngajab. Lumayan. Bisa beli rokok. Ayo. Pan serangan minggu buncilakan gitu kan popul. Mere-mere astagfirullah China doang. China doang. Menang lah dia lah tuh. Pan 22.000 ya, 2.000-an. Staying yang penting mah. Mamang. Ih, gimana baik? Ih, pan kita tadi ditelepon di dia nungguan kunaon. Jangan mama. Pan kita tadi ditelepon di dia. Telepon. Telepon di dia sih yuk. Nyasap. Jangan minum aing. Tak Iya kenalkan. saha. Kita kenalkan ponakan aing. Woi. Ngapi? Mang. Ieu mah nu malak Ica tadi jembaturan Ica. Oh iya mana tadi. Salah bae. Kamari ngampung. Salah. Aing pernah aing kamar. Tuh, siapa salah. Iya baik nih ya. Kemarin orang mandi gaji panas teh duitnya dibayarkan dah. Oke? Seru abi ho, makin orang kene lain dibayaran. Maaf Geus atuh hayu. Ayo. Sama mandi be. Wangsit. Bos, sebenarnya kamar sih orang. Ulah bawa omong tutup aing bae, kemana guys? Mana ih? Atuh tenang bae kayak gitu. Iya, urang ka ditu tuh. Urang budak, urang anak buah. Aduh, main gimbae, anak buah masih bukan anak buah teh. Ih, aing kikian bae. Atuh, ini benar ya nak. Ini separuh sih ya. Mana ya anak buah ini lainnya ya? Coba tangan ku sih ya. Ini, kira dia udah pamalasan jadi anak buah mah. Si di mau digali kue ya. Sebelah. Giraan lu sedikit dulu. Aisyah Robert. Oh Robert. Aisyah Jauh aja salah. Oh semua. Si anak buah ya. Mau Robert. Oh bos Robert. Dia banget tak usah remote control. Ulang ngelag gila banget. Nah awak nang jelas kencak ke. Ulang si musuh ya. Itu ada kan. Ini bawa ya we. Bos. Mana kabarnya? Baik. Hah? Aisyah sih. Hah? Saha? Asyhadu Allah. Pan aing bos nu di adanan dan mana dia nu di adanan mah. Cager. Gila ya awak. Keren kan? Hah? Naon sih Aing keren. Aing. Aing kemana sih? Ayo beli kemana coba? Aing aku masih ngarokok. Aing ngarokok nama cicing anak buah mah. Gua ngarokok sih mah. Iya, beli. Mang, kenalan si hayu ongkon dek. Ya kadang-kadang ya bos yuk sia aing tanya bos batu karang di ditu ngarokok ih
Siang ngerokok. Lu kain kajen. Oh. Mama ayu ih. Lah cicing ih. Urusan anak buah jeung bos emang cicing di awal mah. Heula ke mandi mah pas maghrib. Naon, Mang? Bang, bos. Ya. Iya, Len. Nah, iya, anak buah ayo. Sia, aing keur mandi pengen tarik pengen. Coba Iya. Banget kos tungguin anak buah aing. Aing. Aing anak buah. Anak buah aing kan sia? Sia anak buah aing. Saha? Sia conge anak buah aing lain. Oh. Sia. Jeung ieu lain ya. Oh, lain. Lain mah sia aing keur mandi. Sorry. Sebentar, bener ya, ada apa, Bos? Oh, anak buah. Senior, iku bukan yuk sasi ya, Mang? Iya, lu bukan, Mang. Anak buah aing. Sia. Iya. Oh. Anak buah aing ya saha? Pan aing jadi nuconge, pan aing mah anak buah, bos. Iya, bos. Terus, bagus geus ge mah, mending mandi bae, geus dibayaran mah. Oh, siap. Ya? Hah? Geus dibayaran, dongo. Bayaran naon? Mandi. Ayo, Ki. Mandi. Oh, yuk. Mandi. Yuk.